ꯑꯩꯈꯣꯏ collective noun ꯁꯦ collective noun ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ a collective noun is group of people, animal or things as a single unit ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ collective noun ꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯇꯥꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ singular verb ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ singular verb singular ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯁꯦ singular verb ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯣꯔ ꯃꯣꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯩ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯀꯣ ꯁꯦꯝ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁ ꯑꯣꯔ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁ ꯀꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯕꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ the committee ko has given its decision haiko sise si has the committee have en lakane ko adudo kaigumba koina have en lakade du lali ni ko has lakadam ni ko haidi the committee has given its decision have ne ko sita is kaina tunda here the committee acts as a one unit ne ko moje amata oina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ the team ꯀꯣ the team is the team ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ collective noun ꯅꯤꯀꯣ is winning the match ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕꯀꯣ winning the match ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯀꯣ the team ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯂꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ is ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ here all members are acting together ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ the team is winning the match ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯦꯠꯁꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁ ꯑꯣꯔ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯇꯣ ꯁꯦꯝ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯁꯤꯡꯒꯨꯂꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯅꯤꯀꯣ a collective noun is ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤꯗ a collective noun is a group of people ꯀꯣ animals or things as a single unit ko simdi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ jot down ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯅꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ SSC ꯗꯁꯨ ꯍꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ plural ꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ plural verbs ꯒꯦꯃꯤꯅꯔꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ opinions ꯀꯣ or separate actions ꯀꯣ separate actions laktarabko habdi the committee have different opinions on the issue harebko ha modi kedawre hamda sejida akoigi moje moi agreement dura moje moigi opinion je atongan ba akoi kan to hamnebko habdi moina pamba akoigi kedawba opinion do amata manade hamnebko adu taragadi sejida akoigi plural lakanebko have abs lakanebko the committee has la aju langani ko si khangjan biyo ko habdi here members are not in agreement ko aduga second ta akoigi b then p je the team ko are arguing ko arguing among themselves ko themselves ko adudi sejda are lakani maramdi kaina da here ko individuals actions not united ko habdi kaina da sejda the team are arguing among themselves habdi ma masab akoigi moigi action do akoi atatai akoigi masam satangi oyeb ko habdi koi united ki akoigi myam gi as a whole no whole idea oideb ko adugi asi swaina akoigi sena plural lakani ko si yam fajan khangsin be ko yam dakar le kan ko si yam dakar le kan si koi article da ani si pusale che si maram le gani ko na sigi mari do ko na thamjarke a university le ani a union le ani ko swai le ani ko aduga akoigi third na mo pije si da pile ko o when it sounded as one ko one have je akoigi WAN one have thokpado like akoigi example dana a 1 rupee note or a 1 rupee coin hajar ko adagi a European ka habji ka asiju kontra nga plo godamni ko sumaji ko a 1 rupee note ka habji ko si omjini ko a gi magi yo kana traga uses of a haitare ko aduga uses of n ko okay sanda budunan akoigi uses of n ko
uses of n je kaina matamda first ta magi je kayam piram ge matamda koi gi e da vowel sound ko or e I o u ko habdi koi gi like an apple ko ade ko degiti an umbrella ka kaina ko an onnets ka habji ko मैम लाइक देखो है ना कोई अदगी a consonant begin with vowel sound को अखोई consonant दी ओइबा दुगा vowel sound थोपा लाइक अखोई an onnets का है को an onnets अदगी an hour को an hour को अदुगा an MLA को an FIR को अदगी an MA को हादी कनाम तमदा सुगम सिंह जे खोना कोई MLA को FIR को FIR जो कोई कनो हाइता ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को सोना कोई कनो कोई the victim से कैन हाबे the victim file an FIR at the local police station का है जो रे को या मनपुर बेंगाइना मैम बो मुक्तर फॉर्मजरी को ngasigi kano je english ki section je ina lo ito thamam ni ko matam hadi matam yam sang ngasigi english ki section je magi topic se akui article ni ko one ko do determiner ko gi si jamro ina ko gi for SSC gi MTS ko aduga combined higher secondary level gi aduga CGL aduga banking gi ko adi SBI Clerk thaba ko RBI assistant ko mem lai ko adi IBPS ki clerk adi IBPS ki RB group D ko IBPS ki RB MTC ko mem lai ri ko ai du hajar ki ko adu singi ko mak kano ko gi iban kano ko gi sorry iban ko bank ge PYO gi kano book ki level book ki or jai ko ado se ko beginners na julo na mak khang bya gi mongda and itho obne ko what are articles and determiners ka first term articles and determiners are words ka that define noun as specific or unspecific. They provide context, specific, quantity, and help clarify meaning. कोई article है बजे कोई noun की कनो देने को noun में जे माज define तो बा कनो ने को अदुगुम्बा कोई word हमने को article है जिको हाइब दिमागी noun je whether maje specific or brand unspecific or brand have the name ko stage da mona ko gi context ko the specific magi quantity ko and help clarify meaning ko have the kantanga have the article jina magi noun jigi ko magi quantity kam kantor ko gi kam yami kam magi kano ngasagi noun je asi jigi magi quantity di laksarai ko aduna habdi an da ko an da habse an da ko habjine ko akona article sai ko koi gi types of article da kona kan tok dis ko koi gi definite article sai ma ko aduga indefinite article sai ma ko si jai kan tor nga da kan tor ki ko definite articles tana da ni ko the ni whereas akogi indefinite articles tana a or n nebuka so refers to specific nouns that are already known to the listener or readers used for indefinite certain persons or things how the kainam da akogi different articles have the kainam da so is an high ni ko series upon money si is no na anta or ga phajana sina buena antai ko akogi different articles have the word used to indicate that the noun is specific and identity is known to both the speaker and listener. It can be used for singular or plural nouns. Have the means kanam da koi definite targadina koi kanoze the hariba koi words na koi mana indicator is hide ta is kanam da nouns maze specific way and the identity magi haidi magi saktak to adu khangba ko both the speaker and listener ko haidi both the speaker and listener di means kanam tanda asai specific margin the noun is kadawe specific way hale ko and the identity is known has ne si islo ko si ko the word the is used to indicate that the noun is
specific and the identity is known to both the speaker and listener haibnebko haibdi ngangiba amasung tariba animaktuna kano tawbo gedunebko akoigi hariba noun to specific oiba amasung amagi identity to adu akoigi is known ogedenebko haibdi khangbo denebko example piran kani it can be used for singular or plural nouns ko aduga haibje koi singular noun amasung plural noun da sinabe ko aduna sonoi lakki ko then koigi chamane ko koigi have the use for definite ko certain persons or things ko have the definite articles have the kaina da certain persons ko or things ko koigi me or me natragana koigi posak to koigi certain way have ko koigi uncertain kano ka haraga di koigi x samto adugumane haitare ko mathematical ki tam da haitare ga di ko uncertain ka haraga di x edo koi khang masa khang da ko sida jita pi di ko ka di yungine ji ko ai nga sa hai gre sida lo yaw ko refers to specific nouns ko that are already known to the listener or readers ko used for definite ko or certain persons or things are ko so na yang anda the book ko on the table is mine have ko have the example loina ko se aina kanogi ne akoi gi kano se kanogi ne aina give away sigje ai gi pat kano pi ni ko pasan pan pi ma aina lai de ko sije koina sije koina kan to ko the book is on the mat the si ai so have wrong the book ko this is the book which I have bought for giveaway have ko ai this is kedo game da koi gi kedo wa masagi kan tra nganda akoi gi hai this the taning is hai the ai gi ne masakang ne na ko ste hai the this is the book which I have bought have the name ko ai na sida hai the swaina kona lyrics se hai the si je ai no utkebla like to kano have the kano any koi particular koi gi kano book amana te ko aina kidawa akoi specific oiba adegi kidawa adegi akoi already known to the listener or readers ko sidai the oba oire ko have the certain things oire ko natra aduna kidawa yam khang ne have ni de ko aduna akhangba kano do akoi gi khangab do aduna warim da second point nang lokhat chebo ko I met the teacher you mention hai ko ai nang na ko gi pan na suggest to or pa nan tagan na pan bo za dai thinau re sine ko ai di nang ko gi sana manipur banging gai gi kano nang gi pa thinau nang na magi kano lecture do kan tar ga magi kano gi soina ko gi magi mathematical ki magi kano calculation do adu ki knowledge to phajana kanta gusere ka kano ma thino budagi phajana ai kano ai ja can improve wede adagi ai kramba exam tha dino ko dino habje ai je kano ne ai metric ta tragna ai kano da ko gi ai gradation da ai jik 48% ne aduna 45% ni ko kano ha ju ko do ai jik ma mana kan tha ba ya exam je ka kinam tam da swaina ko gi pide swaina ko gi exam ko makhal ka pide sana SSC khara degi banking khara degi ko gi ate exam ko gi tha ba ya sing pide ya duga degi mana ko career guidance ki jo pide ko degi mana ko gi book ki oiba ko gi preference ka jo pide kana ko gi ha je mai gi jo kana ma sam man ping gaina kana pide ha je ko abdi ko gi kana gi lai pau ko gi se publication kana gi na ko admana kari publication ni pa ga dino ko dino ko al gupta gi pa ga dra kana ko gi NCERT gi kana gi kan to gatra na tragana yam lai ko adagi di disha publication gi pa ga dra do man lo suggest to re ko aduna the teacher have just said that you mention have the says that I met the teacher you mention have the khang ye have ni da have the teacher do ki tawre have the ma do ki tawre ham tam da ngasa ha gi do the teacher do ki tawre ham da ko gi both speaker and listener da
kana taweba magi saktak to adu khangye habne ba ko aduna seista kemta doubt ko laifam tok taran khale ko aduga akoi gi indefinite hai ta ga di ko use for certain person or things ko seista ko khra haram ge e have voice use before singular countable nouns ko that begins with a consonant sound ko like ko koi gi I saw a dog in the park area ko sine ko si je koi gi dog si koi gi singular countable noun ko aduna I saw a dog in the park area ko koi gi I saw a dog in the park area a dog abje seista sigi a dog se akoi tomagi dog obi ai chawgi dog obi ai natragana magi se any koi gi se sigi dog sina kano sidi kana kano koi gi asai tomagi dog to hui dine have do nati bu ko I saw a dog in the park ai koi gi park ta koi gi kano ma hui ma aina we have ne bu ko ado hui je akoi gi ma je uncertain oil haidi ma je kidawa any kano koi gi kana gi huino khang deba just aina khang ba ga di ma je just dog amani have de na khang ne bu ko aina aduga aina park thena bane bu ko adu ne bu ko seis da ma gi akoi gi hai ba hui je yamna non akoi gi maji non oi koi gi kidawa koi gi non to the listener or readers ta koi gi akoi khang ba adum ba hui na te ko aduga en have jina ko en use before singular countable nouns that begins with a vowel sound hai ko like ko she is an honest or h kaino consonant ne ko adubu my conjunctive vowel sound ne ba ko na she is an ko honest girl hai ko sai da ko gi use of ko gi kadawa use of a or n ko sigi kano je ai kan tram je ko ai record ta kano si je yaram je ko use of a or n am je mag je ahum ko gi mag je kano ko use of a dan ing je ko a ji kadawe consonant si ne ko aduga b da such vowels that have sound of vowels ko adagi di c da o when it sounded as one ko like ko a da a book ko habdi akoi gi consonant ko a year ko adagi di second da akoi gi a university a union ko adagi third ta akoi gi one hamje a 1 rupee not a 1 rupee coin hajare ko a European ko hajare ko adagi di b da akoi gi use of akoi gi n ko vowel sounds ko or a e I o u ko a consonant begins with vowels sound ko kana mag b u p ko habdi a gi kai kenam da an apple ko adagi di mem ne ko an apple adagi di koi gi an koi gi e o u na hawai tare ko koi gi an orange ko adagi di koi andagi di mathang da koi gi vowel sounds koi ko a consonant ko begins with kana koi gi vowel sound ko hadi consonant ko si h ka h andagi di kana haisen an apple ko an umbrella pire ko adagi di next ta an honest ko second b da kai doragam da an honest ko adagi di koi gi an hour ko adagi di an mla ko adagi di an fir ko or he is an ma have ko koi gi the victim file an fir ko or the victim lodges an fir ka hajar ko adagi di an mla ka hajar ko koi gi mla have di koi gi karo dini ko koi gi member of the legislative assembly do ko adu ni ko aduna sigi di khang ko sigi ni ko kona koi gi koi articles ki maru ba khra hai tara ga di ko sibuk ta hane ji ko tho ga sum tam koi gi yamna koi gi articles se yamna aina articles pa ji kai maram gi no hai ga di ko ai khra haijer ki ko aina articles kano khali ji kai no hai tara ga di na articles se ke to ga matam da akoi gi maru ina articles se ko di ka kai no homra articles maru ya ko di koi gi articles are often asked in akoi gi spotting errors to ko
fill in the blanks to ko adagi sentence correction da ko adagi sentence examples to ko aduna ma je koi gi yam important oi ba kanom oi re ko hai bi kanam tam da akoi gi fill in the blank ko have je mangani ko adagi spotting errors ma mangani ko adagi sentence correction ko si jo dum ahum de mari bum le ani ko adagi bun manga bi bi ko adagi sentence ko gi rearrangement gi paragraphs ki manga soi dram ni ko tum ko adudi kya ko akoi manga tara tranga kun nam de dum akoi gi masai gi koi article jiga mari dum leina ne ko dina koi oja singa jo article jan ta e ko aduna ito ge matam da hai bje aduna article jan paija bane ko dana koi gi dan ta bji ko dana koi gi lakcha nga da ko sida koi gi sida jang masai gi koi definite ki da hena kupthana ina sidam ithok ne ko I know the person who lives next to my apartment ko or house ko abdi kainam tamda ai gi thana leiba mi ai gi thana leiba ai gi thana leiba ai apartment thana leiba no pa do ai misak to ai khange have ne ko abdi sida aina haning is kainam tamda pining is kainam tamda magi particular ko or specific information do akoi da khang badu ne ko adu ne ko na definite ai je ko definite abagi wahan thok che adu ne ko aduga whereas ko I know a man have je asina general ne ko I know a man have the I mean khang have ne ko I know a man have ne ko ka man je ma karam bano ko chaw boy be tum boy be de gi kono be ko de gi ko gi oining mam boy be ko aduna maje general way aduga uncertain way ko aduna si je ko gi madi indefinite ne ko aina ani ji khena ta ko ni ko adu whereas I know the person who lives next to my apartment hargadi or house hargadi I am thang mi boy masak mai khang udino aduna se ji ta mona provide to ji ka ina matam da particular ko gi kano ma ko masagi kona mangda ha gi do magi particular ko information ama ko adagi di magi particular adagi then adagi specific information am ko da provide to ko aduna ko gi khangdab se admana ko gi piram taraga di adu do the adum wer dam ne ko ai mun khata ba ko gi akoina previous year questions ta hangi sing da ko akoina horen la angan da kyan mo ta ganim ko sigi dai kano anda ai kano akoigi collective na angi kan tang hapsalam to ko kya matam sang kya matam dana sei ta ha malu lo ram ne ko sei lo ta ko lo ram ne ko sei lo ta ko lo ram ne adu dom ko mu ikan tar ga pitan ko i phaja wali kan taw ha do gina sei ta phajana mu i tho ga na phajani tho ga antar ga tak lai ne sei ta ko phajana mu i tho ga kan tar ga nda phajani tho ga sei ta tak lai ne ko aduna ta ko dam kan taw da ko myam diskip taw ne ko ado si si no hona da ko ka ka de source lo ga have to ai gim ne ko sei gi ko gi NCERT gi kano ki 13 books on ko SBI Clerk ko aduga Burlington gi sigi kano English grammar si ko am sana ni ko aduga sigi SBI gi kano ko gi previously ko gi kano ni ko ton 1920 book ki hangi ni ko adagi di si grammar sing ko aduga sigi Manipuri ko gi kano ki ko primary ko teacher ko aduga sigi SSC gi kano sigi SI stenographer ko ko gi si je SI gi habone ko lo ya wa si de ko aduga ma la mu wali ko adu si ji seno honam de ko yam matam sang ko aduga se jum ithoine ko se jum ithoine aduga kita analysis to dubja de ko aduna akoina somna de copy ma sam namno honam da ko kan taw ngane ko haidi matam do kan taw ngane ko adu ko de som sem no honam de ko aduna kai gum kan ko gi bit halak tab ju bit halak pa yaw tab ju na te ko haidi as ai sa gi kan taw nganda ai gi dilo wari ai gi taw ki dilo wari aduna ai mi yum ki daw ka taw dino habje amu kai gum kan khalak tab ju yaw de khalak pa yaw tab ju na te ko sa in taw je ai ju taw ti comment si je ai ju kan taw ne ko ko screen de gi taw tak la ne ko ado hoju poki di kan taw ngan chan tak pa ne ko ai screen de gi kam ai gi laptop te gi adu mu kan taw na ai kano tunga nam ko ching chali ne aduni ko aduna myam na ko gi copy am tang nambada kan tai da ko nam pamuni da haidi hoi kano videos na kanan jagadi sona akogi aina yamna akogi force taw ko na kan taw nganda subscribe to hai roi ko aduga share dagi comment like to hai ko aduga video je sema tunda angon ju kaya tare noina subscribe musung like comment tor ko angon da aduna motivate tor nganda ko hena angon da akoida angon da motivate tor nganda hena quality le video ma sema da ko angon da hena kaya tare ko angon da yamna encourage taw ko aduna adong ge akogi sum dagi copy ma ko aduga
aduga koi subscribe button subscribe button nam de ko ko pesa ting dam ne sum ko pam dra ko sum kan to bi ko ado akoi manipur gi ma lay ko ai di thangai sina ai di thabak se already khal le me ko aduga wari am da akhan ri sing sigi aina guideline pi bi ne ko ado kana ado akoi entertain aina kano koi entertainment gi sem bor ga di ai me koi gi subscribe mem pang me ko adu koi gi kana manipur ti koi kana to ko koi gi sukumba content sem se yam ju lai ti aduga koi gi kana to ti ko si sum baje ka haina koi gi government ki ase koi gi state government ki na ta central government kai exam thage ya gap je asi se moi kan tarang da khang da male ko haibdi moi da ka haina haidi moi masana khang ba gi ran tragana koi di knowledge to long ta bai ra gyan ta de ko hoi aduna kanang ba koi gi interest tai ba kitan ko mo noi tara khak wera ga ko ai du to oina simjage bu ko moi tara khak tang thopi ro ko tara oina simjage aduga wa koi gi kan ta koi gi ore de budri ai kan tarang da kan de ko aduna oido moi ma ta do adu khak ai kan tarang da moi do aina oina ba gi simjage sai na hai ko ai tham da ai hajiri ko tham da ai ke da wa koi mock test ai kan tarang da tham da nipan pi ke adagi si marak sida ai kan pre ka dini ko study material pre ka dini ai ko pdf thara ka dini ko adagi lona ma ain provide loin tok dini ba maram de on loin lai ko ai gi maram di ai gi textbook ki julai ada 247 ki julai on lona ma koi tarap tor lai ne ko adana on lai bising do on da noi da share to ge hamne adu kanam ta wari im da khara kitang tana atai amde atai sing di koi gi tumin koi kemta koi gi ka ta ne kemta koi gi kan tau de ko wa share lo sin jar gi ko stage da koi collective noun gi ai kan ta ngan sana ba hapsal mane ko collective noun am ji kai nam ta abje khanglung khangai ko is a word used to refer to a group of people animals or things as a single unit ko have the collective noun have the koi kan ni ko koi group of people koi gi sananga gi kan kha access ka ko chi ko okay koi gi kan ji next ta ko ai question simjer ko in section ko to antoni to ne ki for SSC MTS ko adagi command has second level ko CHSL ko CGL ko and banking exam ko and the soil ko do si jing sin bio no ko okay question koi coming to the question ko akoi gi series ko khitang question je aina kan akoi gi hangiba ko previous akoi gi kanoni ko previous year questions tagini ko previous question ba amna koi gi hanjan hang do adai lau thok pani ko la first Anushka works with a garment ko he Anushka works with a garment ko exports and is 30-year-old lady ko aduga any has a kanoni ko any have the no error hamni ko no error have the kanta soidre have ko no error in thang ai samani ko any ne ko adra ko si je koi gi kedawa SSC kano koi gi 2023 da hangi ba kano ne ko koi gi kaman ha second level gi ko se da ka dilan gam da ka da koi gi sporting interest ni ko koi gi ka dilan gam gi ngau na ta Anushka works with a garment exports ko and is a 30-year-old lady ko se da la ni se da is sejda ko kedawa sejda e hap kadam ne ko e hap kadam ne kaina matam ko akoi gi akoi sejda ko se have the describing koi gi katre ko describing someone's age ko the correct article is a ko khambra ka ki ko akoi gi asi gi kanu se e de ne la le ko e de la min na koi gi si gi se describing ko koi gi someone's age the correct koi article is a ka tha ja describing someone's age chandre the correct hai ka the correct article is a ne ko the correct article the a ne ko yare ko sim yare then sida akoina a general la le ko aduga four of the earliest civilizations of the world were located on the banks of a near large rivers aduga no either near ana bola me ko si je
ꯀꯩꯗꯧ ꯀꯥꯏꯗ ꯍꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ SSC ꯒꯤ 2023ꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯐꯣꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯥꯔꯂꯤꯌꯦꯁ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗ ꯂꯥꯟꯒꯦꯕ in of the world where located ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ civilization ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯍꯜꯂꯔꯣꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯀꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯚꯔ ꯕꯦꯡ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯥꯔꯂꯤꯌꯦꯁ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁ ꯀꯣ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯂꯤꯌꯦꯁ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯥꯔꯂꯤꯌꯦꯁꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤꯌꯦꯁꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯂꯤꯌꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯥꯔꯂꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯝꯄꯦꯔꯦꯇꯤቭ ꯗꯤꯒ꯭री ꯀꯣ ꯀꯝꯄꯦꯔꯦꯇꯤቭ ꯗꯤꯒ꯭री ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯨꯄꯔꯂꯦꯇꯤቭ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯂꯦꯇꯤቭ ꯗꯤꯒ꯭रीꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯄꯔꯂꯦꯇꯤቭ ꯗꯤꯒ꯭री ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯁꯨꯄꯔꯂꯦꯇꯤቭ ꯗꯤꯒ꯭री ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯦ ꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯇꯞꯀꯗꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯇꯞꯀꯗꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯅꯦ ꯁꯨꯄꯔꯂꯦꯇꯤቭ ꯗꯤꯒ꯭రీ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯂꯦꯇꯤቭ ꯗꯤꯒ꯭री ꯀꯣ ꯁꯨꯄꯔꯂꯦꯇꯤቭ ꯗꯤꯒ꯭री ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯝꯃꯛꯑꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤꯌꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯒꯨꯗ ꯕꯦꯇꯔ ꯕꯦꯠꯁ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯕꯦꯠ ꯋꯔꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯆ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯣꯠꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯏꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯁꯤꯀꯣ he is stronger of the two he is stronger of the two players ꯀꯣ ꯅꯣ ꯏꯔꯔ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SSC ꯁꯤꯖꯤꯅ 2022ꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯉ ꯂꯧꯈꯠꯂꯝꯃꯤꯀꯣ ꯁꯤꯖꯦꯜꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯒꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯩꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯒꯔꯁꯤꯅ ꯀꯝꯄꯦꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯀꯣ ꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯔꯦꯇꯤቭ ꯗꯤꯒ꯭री ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯀꯝꯄꯦꯔꯦꯇꯤቭ ꯗꯤꯒ꯭रीꯅꯦꯕꯁꯦ ꯀꯝꯄꯦꯔꯦꯇꯤቭ ꯗꯤꯒ꯭री ꯑꯣꯏꯕꯩꯅꯦꯕꯀꯣ ꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯦꯀꯣ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯝꯄꯦꯔꯦꯇꯤቭ ꯗꯤꯒ꯭री ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯀꯅꯦꯕ he is the stronger of the two players ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ he is the stronger of the two players aduga no irase oire ko the oine ko aduga then next he is the aina thenaba sumanga thenai ko dani ko he is the best worker of the factory but unfortunately least paid ko माजे कोई बेस्ट वर्कर ने कोई फैक्ट्री जी को अदुबु यामना लाइव अदुबु लाइव थिबदी माजे कोई मागी कोई सैलरी दी केदबा याम लिस्ट ओय है अदुगा सदैदा इन द सेम केस को लीस्ट सब्जेक्ट असि जे कइना मतमदा लेस है वाइदगी लापनेबा लेस है वाइदगी लापनेबा को अदुना कइना मतमदा सिगिसु कोई कनो लाइक को लेस सब्जेक्ट काइदगी कन तोपना है तरगदी कोई लिटल दगे को अदुना लिटल को कनो कोई लिटल ने अदगिदी लिटल लेस अदगा लिटल लेस लिस्ट सगदने लेस ना लिटल ना पॉजिटिव ने लेस ना कनो को कम कोई कंपैरेटिव डिग्री ने लेस ना कइनो मतमदा कोई सुपरलेटिव डिग्री ने को सिंग साइ द ओगेदम नि को सिजे द ओगेदम नि सि फजन नोट कनो सिना सुपरलेटिव डिग्री ओगिबेनि को सिसेजु ओरे को सिदा द हापकदम ने को सिदा द हापकदम ने को कइनो हाइ तरगदी सिजे अकोगी सुपरलेटिव माने सुपरलेटिव डिग्री ओबेने को सुपरलेटिव डिग्री मांगदे कोइना ऑलवेज के हापनेबा द को अदुगा सुपरलेटिव का कंपैरेटिव का डिग्री अनि दो अदु मांगदे कोइना ऑलवेज टाइम द जदम हापकदम ने को but he is the best worker of the factory but unfortunately ko the least paid and हापकदम the least paid हागदम अदुगदी the least paid and को सिजे खचलो को सिजे आंसर जे कइना मतंदा द जे वलम को अदुगा माजे कइना मतंदा least सब्जेक्ट सुपरलेटिव डिग्री ने को अदुगा
little knowledge of medicine that he possessed proved to be a blessing for him when he was in a great pain ay sisina singasai duna ha medina kano do ko SSC kano da 2022 hangibni handa kisna SSC sistem da combined higher secondary level kida 2021 da hangmane ko sei tama higher secondary da mongon da koigi medicine की knowledge की को अकोई medicine की knowledge खरा मंगोंदा process तक वाइब दी मंगोंदा खरा CN बगी को मंगोंदा खरे गदा कोई मंगोंदा खरा अकोई medicine की knowledge ले बगी को माना वाब अकोई यामना सेना यामना अकोई फंगान दा को मंगोंदा अकोई कहता रे prove to be blessing for him ने have दी कहता रे अकोई मंगोंदा हाइदी मंगोंदा काना बदो अदुना proof ने हमनी दा को मंगोंदा mongonda ko gi thojal magi phab da mana phab gi kanu da mag advaina mana phab se asagi magi little knowledge of medicine life duna aduna ne hai aduna kan ta nganda magi ana do kan ta mana great pen do adu do kan ta yamda magi little knowledge duna aduna stage da little ji yenga da ko little knowledge little je kaina nanda uncountable si je little ham je ko gi kaina nanda little je uncountable noun ne ko aduna sigi mamangda the half kada se da the half kada ko the half kada kaina ga di uncountable noun oi ko uncountable noun oi bagi ko aduga koi gi question number sapian niko 6 niko 5 niko uncountable noun ki mangda koina da dum ha kane ko sim sim bi ko sim amru wer kani ko aduga next the higher you go aduga the higher you go cooler you will feel ko because it is a natural phenomenon ni ko nana wang na kare kai nang ing be hangala kani nang ing ba power kani mase maramdi mase mohoksa prakriti gi ba phenomena ko gi kano thong ni adudi the higher abdi ko the higher you go ko the higher you go ko the gidi says the kitawa the hakani ko kaina gadi sigi the higher have the comparative kano name ko the higher have the kaina nda comparative kano neba comparative ko gi kano degree ne ko aduna the higher you go the cooler je the la kane maram di kaina nda sida jo ko gi sida the half kramina comparative kano je comparative abdi ama comparative to wa ne ko adri adi the higher you go the cooler you will get or you will feel higher than you ko da ja ha ko ni mam di masi kai ko yi comparative degree obagi ko comparative degree obagi da ha ko ni masi de ko aduga si kai na ga di comparative degree obini ko yare ko ko gi no thela mari da the higher the higher you go the higher kano khoi yam thena yam khoi sigi kano jam thena bni ko ai kano da nam ai wai ka thikat ki ko sidai ta khoi example ka pera ki ko the higher you ascend ko the colder it becomes ko adigi the la happy ko the more you climb the chiller you feel ko adigi as you go higher the temperature feels colder ko adigi the lower ka ni ko ko the taller the mountain the colder the peak ka the higher altitude ka the colder it gets ka example makha da piram gise is the taller the mountain ka the cooler it gets. The higher the altitude
altitude the colder it gets, the colder it gets. 시 올베음과 시대지다 거기 오케이 시대지다 거기 하이지가 the taller the mountain ka the cooler it gets have the cooler it gets have ka aduga amana the higher the altitude ka ka the colder it gets ka sejda ka the way the higher have je sije kadoba sije comparative khoigi kanone ka comparative degree ne ka aduna colder have ju kainok akoigi comparative degree amne ko aduna sije da pakane hamida adagi the taller have je kaino the taller ko the ya request ko taller have je kaino siju ka kanone ko comparative khoigi comparative degree ne ko comparative degree ne ko comparative degree ne aduna akoigi ma thanari je si the cooler have je siju kaino comparative degree ne ko so na adagi si gizu the higher have ju comparative degree ko the same is comparative degree ko maram di the higher have je kaina tunda comparative degree ne have aduga si the colder have je colder ju oxygen comparative degree ne have ko aduna sadam laksi ko aduna kita gam tunda masagi the higher you go ko the cooler have je na higher ko cooler have je kainam da masu kaino khogi kano comparative si je comparative degree ne ko aduna the hapaka ne ko adagi the next the more electricity you use the higher your bill will be no error ko SSC gisna 2023 ko the more electricity you use ko the more have the more have je koi kanoni ko majo koi gi tane comparative theory kanoni ko the more kano aje the more electricity you use ko the higher ko si comparative kanoni ko adure ga this is no error answers ta koi gi si je d kano no error d dum oibni ko ai sum ka tha da wani ko no error am tele tre ko chumme ha ko si je aduna next question number 8 ta akoi gi he didn't go to he did not go to the temple by foot he went there by the car ko si ju akoi gi aduga no kano no error ko si ju SSC MTS ki 2019 da hangi bene si je ko aina ta pa ni ko he did not go to the step he did not go to the temple by foot ko by foot ai ko sida ko by foot aduna he went there by the car hai sida sigi khangam me ko dum ko the jape de ko the jape by car kitang ha ge dani ko have the by car by foot by car degi di ko by birds ko by the jape de ko aduna the ja she's la le she's the ja here the should be removed here the should be removed aja remove ko remove sida da yaw ja sina ne ko la li ji ko aduna la li ji kai duna tam da ya ko gi si da la le ko si da ko si da yaw bagi habdi a b the C name si je sanam lam p ne a b c d na ko e je ya moi kano da exam jam gi makha di pole der ga ju ko no ira je d na tra e dum nai ni ko aduna si je akoi ngau bu yaw ni ko e her ga di song gi na te ko e her ga di sum mamang gi ni ko sigi sida ji dai na ko na ma ko gi hyphen nam sing je si sum mamang gi ni ko aduga sida sing ji na si oi di ba mamang gi oi di ko sima ko question dam cham nam ni ko mathang da
there was little milk in the refrigerator ko, and she gave it to her crying son ko. Si je simdi SSC CHSL 2023 gini adu sindi kitang du bani ko. Little have je sidabudi kanoni ko. Little je koi ki kanoni koi positive kanoni ko. Ado little je si je kaina tunda sejita there was sejita hapaka dije koi ki kanoni ba e ne ko kaino ai taraga di ko e ne ko hapaka dije ko article je kai hapaka ne ba e hapaka ne ko mana si je ai tidan tamaki ko si je ai ako gina a few ekano kana ai makal pira ko si kan maram si maram dai kon hake ko si se e hapaka ni ko there was a little a little har magadi ko few ham tara ga ko koi e sin ra kane ko a few ham tara ga the few kano ko the few lai mam le ko dai makata pira ke ko e wagani ko e hapaka ni adana koi answer je si je b oido little mil habina b gi oido ko aduga last but not the least ka koi gi of the two sister is better ko aduga si je ngasa ka si ko no gi ne SSC kano CHSL kano gi ne aina 123 of the two sisters is better ko says the of the two sister ko of the two sisters is haraga sigi better is kai neba better is kai neba better is comparative siju comparative degree ne ko comparative degree ne ko aduna comparative degree mo na kai am hak ne ba the half ka ne ko the half ka ne ba the half ka ne ko lore ko share ga di ko si je kan SSC 2029 ge ma le si so le si je ma si je ne kan ne okay silo shale ko aduga ama ai kan mta talaki ge uram dire nam ta so ore dan tawri si je ke tawba si je ko ge kan je moni yang bioro ko punya kecil ya ni moni yang bioro ka oke jadi atau ko amma mo ai kan taw jerke ko oke sini ko sina comparative degree sina superlative degree ne ko superlative degree ne ko adana sa ai ina hagi bido akoi gi little gina little less leads ka sa ama yaw gi do ko adagi di high gina higher highest ka adagi di early gina earlier earliest si jona yaw re ko least yaw re adagi di higher yaw re ko adagi di good gina better ka better yaw re ko better ho gi last ki question yaw re ko best ka aduga bad gina worse aduga ma compare koi comparative degree de ko aduga superlative na ko gi worse st ho gada ko aduga much or many na more yaw re ko adigi di magi superlative na most ho gada ko adigi di little je ki kaina da maje positive ni aduga less na kaina comparative ni aduga least subject yaw re ko adigi di then adigi di far habna father amana father ko akoi pronunciation je FARTHER ko obe ko amana or further na sina FURTHER ko further ko koi tung tara kuda ka do koi gi f aduga magi superlative degree dana ko akoi gi FARTHEST ko amal phate adagi sina FURTHEST fares ko adagi all have je positive ni ko adagi elder ko sijina comparative degree ko aduga ER yaw maje achina anamana kano gimna comparative degree ni ko aduga superlative na ko ES na lora anamana ko logam ni ko LDS ko adagi latest ko adagi easiest ko adagi happiest ko richest ko tall ko si yawre tall adagi si tall ko tallest ngasai makal yawre dan ko adagi shortest ko adagi fastest ko adagi slowest ko brighter ko adagi brightest ko adagi strongest si yawgum toy ko adagi youngest ko adagi
adagidi kaino brave ko brave braver bravets ko adagidi cold si yaure cold colder coldets ko adagidi hot hotter hotets ko dark darker darkets ko sweet sweeter sweetets ko beautiful ko more beautiful most beautiful ko careful careful je more careful most careful ko useful more useful most sorry more useful most useful si ja ina ne kanodagi lathukani ko akoi gi si je akoi gi textbook tagi ana lathuk sabani ko si je magi source se kai dina da source textbook ko sigi textbook se si kana gumba akoi gi lai lai draga ko sidagi mock test ko adagi to yab ne ko na draga aina ai gi kana da dum kana to ya gadi ko ai ngon FPO course ta ai mock test ta akoi gi hafta amta mock test pi bungami ko aduga baina aduga akoi gi tha amadana ai taru pi bungami ko hafta amta amadi habya ro aduga akoi gi tha ama je akoi gi sunatagi akoi gi hafta mai saina ado ai mock test se tha na taru tre pu pi ge ko aduga akoi gi kana pi ge syllabus pi ge adagi di tip and tricks ka pi ge adagi di akoi gi PYQs ka akoi ka previous year questions ka ai no PDF tharaki ka aduna myamna akoi gi kana akoi gi description di yaw link ta sambi raga akoi gi kana taranga da ada habiro ko yani ko smile lai ni ko yare ko sima phajana koi notam tokshin bi ko sidain taning is yam ya ami bu ko have the sinai to ko sim jokan khangin bi ko beside subject kai nam da beside ka besides ka ga kena kena beside na koi et chawtra ga dina adjacent na ko mathematical ki tam dam season ko thangna ba do ko na hangwa si je koi ki kano da koi ki reasoning ability da am season ka ni ko adjacent na ko koi ki adjacent na di manang famina do adu thangna ba hadi next nang ek thangna ba ko adjacent koi ko adu beside cha ga di apart from ba atu koi ki nana koi ki kan tai ko koi ki poram ka pala me ko koi thang nang se koi ki nang je koi ki ketawe ba koi ki part time job tawe ko apart from that nang je koi ki kano tawe ba koi ki nang ki educational ki koi ki nang je master tawe ba ko adwana koi apart from sam season ave ko apart from season ta ga di koi ki adana season ni ko adagi 4 have je period koi ki period of times da ko period of time season ko have di koi ki for example da for 4 days ko I'll go for picnic for 4 days kan ko adagi di since have je since am di kainam tam da sana ngan da ai YouTube channel je kan dagi wari da 2024 ki hangbo re je ba so 22 da hanga je since 2022 ko aduga till la ga di ngasi bo ko hosi budum hangi de ko ado kai gumba koi gi aina ma koi 2023 butang 22 dagi hormaga 2024 bo hangamaga losin bo ta ga di until la kane ko since 2022 until 2024 la kane ko haidi since adi koi magi past to hor ko matan do aduna since 1995 kan haid ko aduna from haidi from jina ta is kaina it indicates magi origin ka source ka haidi nang kai digi na do koi gi ai se koi saul ban digi ni ko digi di source ko digi di origin of di koi gi light koi gi kano do ga any origin of je sida koi gi lam khak nati ko origin sida pali ko myam ko koi gi horok pham kai myam je digi di source ko have di kai nam dam source har ga di kanam dam da aina sida source har tra ga di aina sida kan ta je masagi na textbook te koi gi kana source to textbook ne to from textbook ka koi text from textbook ha jare ko I get this information from textbook kan ha jare ko adigi di from to time ka je koi gi have the from have je koi gi kano da kitang season de ko from have je koi gi kano da matam koi gi matam no season bi ai ko sana nga da koi gi from 1 hour to koi gi from 1 hour to 5 hours kind of like ko mana ko adagi from today to tomorrow kind of ko so I see time season bi ai ko hai minda sama koi gi si je kon la ki ko across side kai no one side to another ko have the across side kai ko na turian nam le khala je ko apna sida turian nam le khala je turian nam sida turian nam chi le khala je si turian ne ko adu ko na si je across side ga di si je power ga chat pado
ado akoina across haraknebuko adagi through hai taragadi kamai lakani khambra through hai taragadi power ga chapdo samna nganda koina sidagi nebuko sidagi ne ai geno je ko kono je ado ai chatri je kaidena ai je up to koi gi imphal sabal bandagi na kai usaka daba koi gi kano dagi imphal de kai usaka daba ai je kano bukta koi gi koi ma bukta adagi di akoina through hai taragadi akoi lamam power re bai je sek mai power re sek mai ko do adudi kai tare I go to Kohima through Sekmai from Imphal ka hayare ko samana se kogi samana ko through ID ka kogi power ka se pada hayare ko through ID biya kogi akoina samna ngan da koina kogi Imphal dagi na kano se kano tawal bu sapada yai pok se kan tai power ko adudi yai pok se through do chalin tro power se padne adune ko adagi in haraga di haidi already koi manung dale reb ko in ndi ko inside ka hadu ko in di abdi kai ko manana koi gi office ta waro ka yora in haraga di manung dale ko adu into haraga di ne into haraga di in oidriba koi gi haidi in oidriba ko manung sang di mawang gi do ko manung di koi gi manung sang buduna in hare ko manung sang di mawang gi process to adu into ne ko adu sana nga do adu into ko haidi inter ta jungai mawang gi pass to inter ta jungai mawang gi pass to ko adu do kena into sin rakani ko adagi di on ka haraga di ko on haraga di koi gi myam sin na biare ko on je koi gi kana sin na biai koi gi maje sin na myam lai ko maje koi place the sin na biai ko adagi di sorry koi gi sorry koi time de ko sin na biai ko time sin na biai adagi di natragana koi suana ko koi gi pon ma gi thamba ma ha tare ko mana mai position sta position su maje indicate ko have on id the book is on table has ko akoi gi site akoi gi sa natragana the pen is on the notebook the pen is on the notebook ka hai je on the notebook ka hai je ko sana ko my surface ki mathak lai to ko on koi ko adu upon hai taraga di akoi gi sana nganda si je koi kano ne ko koi gi uchi ne ko sana akoi gi haudong sana kal chapdo hari kalaga sana ka chapdo adun upon hai khane ko hari the cat jump upon the red hai taraga di sana koi gi kalaga chale koi gi kala chale hai ne ko aina tak pada ine kantong na ta i thamne ko a table ka haraga di ko a table ka haraga di kayena a table ka haraga di a table ka haraga di ko says that a table taning is on sunny morning we were all sitting at table ko when we heard his heavy tread ko have di ko kayan says taning is kainam tun ko akoi gi a table hai ta ga di ko akoi gi table da phami ba ko table ki koi pham ni ba sing do adu sing do loina mak moi do koina express to dine ba a table hai ta ga di samna ngan nang table am phame ko nangi akoi da le sing do nang table lu tana ta ba na akoi da le sing do adu so mana kana koi indicator ha min ta ko adagi di 8 have je ko 8F kai nam tan da 8F je akoi gi smaller area sine ko in na larger area sine ko that 8F je koi gi apik pa koi small town ko natrana small koi gi area ko koi gi village hoje ko I'm at kana koi gi yari pok ko natrana I'm at koi imphal ko adagi di natrana koi gi tang koi I'm at England ha bia de ko adagi larger area right agadi I'm in England ko adagi di koi samna nganda koi larger area dai tare adagi I'm in koi US ko adagi koi smaller area da kana I'm at koi smaller area sing dai tare ko samna nganda koi I'm at koi Guwahati ha jai ko Guwahati se kasu kana ta mun ta mene ko aduga I'm in adu state no lagadi I'm in Assam kan ha ga da ko adagi I'm in kana koi se Tamil Nadu kind ko ha jai ko adana ko adagi then adum khang ko 8FD koi gi kana sis nai smaller area da in have larger area sine ko on have the day or date ko day or date season sine ko hal time sine ko 8 check koi gi masagi smaller area ka tang sine de ko maje matam no sine ko chumi ko haidi at 10 o'clock ka hai ko adagi koi gi maje koi gi time this is nai ko aduga maje koi gi maroina apik padai tare ko haidi koi gi kana koi ko adagi di engine ka koi gi kana to ko
injina hna koigi time 3 o'clock adagi du ko koigi 5 o'clock ko nana ko sine ko adagi koigi injina man or year gum ko sine ko aduga man or ade onjina day or date ko sine ko adana haidi injina man or year saudrane aduna ngasagi hd picture ne madi अखोगी नोमगी कनो अखोगी at 10 o'clock का है ना सिना ने को अदुगा कितंग अमु सकल पनम ऑन जन सकले ऑन जन डे गुंबा डेट गुंबा दस अमु हापे को अदे क्वा साउ जन मन गुंबा year गुंबा को अदमान ओक्ले को सिनिदा सिमजो खखंजन बता काय मोय को ngasi di smaina hailga अखोगी मन बैंक का ना ngasi di sida अखोगी लसना बगी कंतो जै को या तई के यावरी गिंगी को अतई मैम यावरी को आई मथन ता का दong जै हाइजर के को अदुजो हाइरम गे को अदो हाइदिंग मंगोय ना को आई तक हाइजरंगे तब ओके मथंग आइने अखोगी पार्ट 2 को सिगी पार्ट 2 लोकल 2 सिदा कनो अखोगी कनोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस खैन नैना जिको अदुगा कनो जो कोगी अखोई कोई नैना गदम मैम लैरि को सहिता कोगी कंजंक्शन नैना गदो लैरि मसिन अखोगी मेसलेनियस नैना दो लैरि को प्रीपोजिशंस को अदगी क्वाइ मरु नैना दिजे अखोगी से प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन जम नैना दरकार लै को प्रीपोजिशन की दरकार लै अदगी verb tense voice को अदगी पैराजम्बल्स की नैना जिको अदगी अदुगुम्बा मैम को आइने सेम मगे थमगा ते थम्ब को अदुगा फजना गन तौदिबो को अदु मैम लैदि को अदे फॉर्मूला मैम लैदि को फॉर्मूला जे अदु आई कनोइना नोट ऑन सेम पिराज पिराके को सना दा I have to collect a herd of cow is grazing a herd collective noun the team is playing well guys the team is playing well hai si kano ko collective noun name ko team ji ko aduga ko gi team jina ko kai gumba stage ta mamoi je ko gi marak kan tor ga di ko sa ai ni tha thami je team ji gi marak ta argument yanada ba already plural la kane ko the team are la kane ko sim khangjalo ko adagi di mem la da कोई खना गदब मैम नहीं दा कोई द क्वालिटी ऑफ मैंगोस को अदसिगी kana को अदगी कोई स्पॉटिंग कोई द सम ऑफ से ngसाइ ना तो a hot and a cold spring have je a hot and a cold have je ani ne ba si je kaino ham da कोई kano ani ne ba habdi magi je कोई अखोगी यूनिट अनि नेब को सिना ए हॉट एब्सना यूनिट अम लेग्रे ए कोल एब्सना यूनिट अनि अम लेग्रे अनि नेब लेजि को अनि लेता गदि मागी कनो थंगनै बाप तो वासिन सिने जा ला लेबा वेयर सिना गदा नेब को सिसिंग जे वारि मदा मैम वाली को अद मथंग दा अखोगी कंतर दा मथंग दा ई कंतर गलो खचरके को मथंग दा ई कनो अखोगी करी दा अखोगी कई कोई अखोई क्रमबा क्लोज टेस्ट तौजिरा कई तौजिगे अदि कम तौजिगे तो मैम हाबिरो को अदुगा ngasigiди मणिपुर बैंक गाइना ngasigidi मैम दगी कोई kana बिदा लौजरी मैम कोई नुक्सिबिरा गदे तारे को कोई आईडी कंत्रंगा दा मैम सेम पाम बया तारे कना गुंबा खंगदब को हाइदि कोई कोचिंग की कनो अफोर्डेबल कोई कोचिंग की मागी कनो पैसा जे कोई याम चाव लिप लिसिंग तरा गा तरुक अदि ट्रांपान का है को होय मोय था आइना हंगमने सम खंदोके न को अखै ngang गे ने को अदा आइनिम तवजो याय को अदा मतम संग दवाय तारे अदा कंत्रंगा दा आइगी ओजा ने को अदो सना कोचिंग सेंटर हांग कनो हाना हांगमी को कोई कनो आई कनो हाना ग्लोरी जॉब की जॉब को अदो कंत्रंगा दा सी जे कंत्रंगा दा संतोजे कोई हाइजेनिंग मत पॉइंट लाक्सरा की समाना कोई कना को मनुक सिबिरा गदि को कोई आई चैनल जे कनो आमदा सब्सक्राइब तो विरमो आमदा शेयर तो विरमो दुगा सब्सक्राइब तो विरमो दुगा कमेंट तो विरमो को दुगा लाइक तो विरमो को बिगिन को शेयर गा लुसिन जरगे कने पाइ माना या फरे